Sia i Lomipeau Tuipolontu's parents allow Kao and Sitiveni Tuipolontu of Longoteme, Halatonga Leva, Folaha, Lo Tokayano, Niwa Fo'o, Wiha Ha'apai. She has 3 siblings, and she's currently working as a tourist officer in the Tonga Tourism Authority. Miss Cruise wa whetahi wa tulou mo hao whanga kau whamatala ki hoku teunga tau olunga. Ko hoku teunga ko hakonga kie ne tā haka pia tatao he matawhanga o Guangzhou, China. Pia ne hake o lanu tauaki pia takai whakatakainga ki he taulanga Shanghai. Whiunga tonu ia me kuiai wha Moimoi taha pa moi grupu Tonga Masani o efi mai ko e siofaki ki a Albeni. Ne toki toha ke pe ane afi o kohi pe a lau whakawawei e whing pe a moting. Ke tuhi ki ai e fulu i manu lanu oi moana. Ke whai aki e ku whakalawe tala. Ko e fulu i manu o te unga na e fusi o fo i he lalo wafu whawa. Pe a hake mai o whakamoa pe a whakalanu he lalo o wawa fisi o wha o ne lua. Ko hoku teki, vesa, wae manima, ne filohi, pe a klu kani i whamau, e kau whewhine o e vee e malata, me he halawuna. Pe a koe fo i whau koe hoku ulu, o ki loa pe ia koe tāpuni i poulu whakawaka meiri. Ko hoku kahoa, koe au kakala, mo e tui se whangawhae me funga, tate me angaia ai lupe. Isa hei kai ngalo, ke whakamatala i hoku pure o tō. He koe uku whia e eki waka o i waka meiri koe Pacific Area. Me he takere koe ia tere atonga, pe a hake o lanu i a swimming pool o i Pacific Explorer. Ne kai asi mai le vaia e he meti uluaki, o i MC Magnifica, koe ne tonga po ke ulaukau aki ke po kātoangani. Ko kulolo tā kai, koe Johnson Baby Oil. Ne whakafolau mai i MV Europa, o tuku ke whale koloa tonghua. Koe whasi ta olunga, mai moa la kongo whanua, kun Salote tupautolu, koe i ka leo mapau, langi tua, klapte mata me ilo mai viti, lewa e whahoa a. Ko au, sia i Lomipeau tuipulotu, Miss Cruise, oe wafe taiwa.
Ladies and gentlemen, mon paspasi mai contestant figure Miss Cruise Ship, Sia e Lomipeau, Tuipolotu.